Nove Bitcoin vesti. Za početak, Bitcoin cena u trenutku snimanja videa iznosi $69.215. Hoćemo li vidjeti u martu taj lokalni vrh koji je bio na 74.000, a verujem da ćemo u aprilu imati Bitcoin cenu na nižim vrednostima. Ne znam da li na ovim korekcijama, na ovim padovima prodajete vaše Bitcoine. Ne bi trebali, iz razloga što ima ko da kupi. Ovde je ostavio jedan post Michael Saylor gdje je napisao: mi možemo kupiti Bitcoina više nego što prodate. A samo nekoliko dana nakon tog posta Michael Saylor ispred Strategy kompanije kupio je dodatnih 17.994 Bitcoina. Sada ima 738.731 Bitcoin ispred Strategy kompanije. Pre nekoliko dana imali smo, kao što sam i najavio, 20 milioniti izrudareni Bitcoin. Ukupno 6.267 dana trebalo je da se izrudari 20 miliona Bitcoina. Međutim, sada, u narednih 114 godina, treba će da se izrudari preostali 1 milion. Svi ste čuli za Jack Dorsey, a ovdje imamo jednu vest i informaciju da on radi na aplikaciji za koju vam ne treba internet da bi prebacili vaše Bitcoine sa adrese na adresu. Dovoljno je samo da upalite Bluetooth na vašem telefonu. Ovo je open source aplikacija koja je još u razvoju. Zamislite, sutra šaljete nekome Bitcoine, a ne treba vam internet. A imamo i vesti za američki Bitcoin. Američki Bitcoin je prešao količinu od 6.500 Bitcoina. Eric Trump je objavio da je samo 500 Bitcoina dodato u posljednje 3 nedelje. Amerika se ozbiljno sprema što se tiče američkog Bitcoina. A onaj ko kupuje godinama Bitcoine, tačnije 1 Bitcoin dnevno, to je Nayib Bukele, predsjednik El Salvadora, a imamo informaciju da trenutno El Salvador ima 7.500 Bitcoina. A u italijanskom mestu Fornelli otkrivena je statua u čast Satoshija Nakamota. Kao što vidite ovdje, ova statua se nalazi u Fornelliju u Italiji. A nova nacija se pridružuje Bitcoin rezervama. Od aprila meseca imamo vest da će Kazahstan uložiti $350 miliona u kupovinu Bitcoina, kripta i ostalih vrednosti. Ovo je bilo sve što se tiče Bitcoin vesti. Nadam se da su vam se svidjela. Ako jesu, obavezno ostavite like, podelite ovaj video i pretplatite se na kanal. Besplatno je.